Ovo su mali pulini. Gdje je brđo? Evo magarac. Oj, Cvetka, oj. Evo malo muško, ovo žensko, jedno brđe tamo. Oj. Cvečke mali. Kako se zove ovo? Ovo je Cvetka, ono je dole Srđo i evo ide Brđo. Brđo? Da. Bio sam imao neđe oko 48 ovaca, ali sam prodao. Evo man, dojdi malu. Hej. Nama s magarci zanimljivi, ovaca ima, ali magaraca je baš rijetko sad vidjeti. Ojdi Brđan, ojdi dođi, aj ga pričajmo. On je miran. Jes on mazni, možeš pomaziti magarci? Pa nisu ovi ženski sad malo. Neće baš. Nisi toliko naučen ko mi kad smo kupovali onoga, čovjek imao 5 djece. Da, i onda naučili na djecu. Djeca ne daju i djeca pitaju kaj šta će on raditi, kaj ode čika sam malo provozat, kaj pa će ga vratiti. Nije rekao djec da prodaje. Avu. Da ga vamo prinesi. On je, mi sve ovce pustimo tamo ispred štale, vodimo ispod i ovdje on dođe. On ne krenuo štale, on ide sam, on ne potrču, ne di para. Guraš, ne jaš, ne radiš on ništa. Oj Brđo, oj dođi. Dođi, poguraj ga vamo. Ako neće. Oj Brđan. Kud je ušao on? Provuku, a mi ćemo se Ajde. malo preskočiti žice. Možemo, ajde. Ide. Nema. Brđo, Cvetka i Srđo. Brđo. Ovo je, onaj mali Srđo i Cvetka. Oj, Cvetka. Oj. Kod vas pravi zoološki vrt. Srne, zečevi, magarci, ovce. Ajde. Ne boj će. Brđo. Ono Srđana što smo imali, kad kiša pada, on sve ovce očera uštali stoji na početku praga i ne da izaći ovca kad kiša pada. A navečer ako se ojanje ovca u riču u 3-4 sata. I odmah znamo da se mi dojemo, on samo ovcu odvoji učeša gdje se ojanila, sve ovce očera, on stoji na jednoj ovci priče. Stvarno je bio, ja sam ga morao promijeniti, pošto ovo sve bio njegov čijeke, sve pa sam morao promijeniti. I druže se sa ovcama, ništa. Ništa, tu Neće. Ovo što da se, onda šakala se boji kad ima i magarci. Šakala ne smiju prilaz, tako da šakala ima, čuju se svako večer. Ma tu dao pošin čače gdje skoro ga oni ovdje ispod štale bio. Došao. Koliko je star Brđo? Ma neđe, ne znam, nija tačno to čače znao. Aj prošao malo brže. Malo isto, već je ušao od njega cijelu. Srđo. Evo. Brđo, Srđo i Cvetka. Tate skoro, nemoj jebovati sebe. Joj, tate moći. Doći ću mi svečera. Mođim te, neće ja. Gdje je tamo? Ne idem voda po urgu tamo. Njiv. Da, pa ispod skroz ulaze ono njivu i onda tamo štav dogasi. Da. Brđo. Brđo. Skupo je mlijeko, ma ga reći. Tu jest, a mi to ne prodajemo. Mi to samo držimo eto ovako radi. Ima gore naša roca u Potočanima, ne prodaje. Onda je skupo, dobra cijena. Pitao zvao nas i dosta ljudi pitaju muzeum i kako Ej, muzeum. Brđo. Da ti laješ, imaš ti vremena čuvat. Brđo.
Vodi na. Nabrzo. Aj, ćemo miran, evo što mu pomake. Šta je ono, mula, mazga, kako ide to, znaš ti to? To je kod džaguri. Da? Ona je mula, a ovo je u nas pravi magarac. A ono je mula što čoban koristi, što nosi torbe i tu. Malo koji čoban da ima magarac ovako. Ovo kod njih sve tamo mula i drugačije riču i sve. Da. Ovo kad zariče, čuje se gore kod trgovine skroz na raslovi. Možda ti još šta? Ej. Ovako. Imamo malo kako ono. Brđo, lopov, zadnji, polako. Onako koja ostane, on malo počera i tako. Evo vidiš, on njega skroz prati tam došao. Aj Cvetka, nemoj zaostajati. To je ti dijete. On malo tako uzme trave i on ode za njima skroz tamo. Je ovo vaše dole sve njive ograđeno? To sve dole kako međa nosi, tamđana bandera. Sve? To je tamo bilo, zna, to je sve ograđeno, to je sve one po neke, ja sam bio po kosi sredi, sada niče nova trava friška. Tamo on budu one dole, ko šta 6 sa 12. Tamo one budu i tu svake godine teramo. Ručno prostirimo, dole ispod je zemlja. Šta ovo, vraćaju se sad? Ajmo štalu. Ajmo u štalu tamo, ajmo. Ajmo. Evo djece tamo, ajmo. Aj štala, štala. Aj. Tamo u štali provjerim vodi. Vodi da imaju obavezno, imaju ručo. Mi tako udržimo ovce. Tamo budu komšije koze, gore budu junce i konji nekad pušteni i tako. Voliš poljoprivredu, vidim po... Tu volim, tu bez toga, sad ja ću mušum, to isto obavezno. Sad njim isto volim mušum, ovako ko poljoprivrede i tu raditi. Zavolio sam, konje isto sam zavolio, ali ih nema, ali rekao sam kupću i sve polako. Fino. Volim potim štaparijara, ići to sve i onda tako, pomalo. Ja planiram ovdje ostajati, sad ne znam do ovog mlađeg brata, ja planiram ostajati ovdje sve proširivati i praviti sebi još i tako. Ako se bude dalo vrijeme. Koji si ti razred sad? Ja prvi srednji. Prvi srednji. Mislim, brava zavarivač, trogodišnja škola. Je li ti planiraš kao brat ostati na selu ili... Planiram da se bavim poljoprivredom i tako. Imate veliko imanje? Ima ovdje ovu van gore sve do puta. I do oni čempresa i kako vozi žica i dole ima njive. I tu dole sve naše. I one ostale njive tamo što skošene, što su sijali i tako. Da. Travi, ima dosta. Vozite oba traktore, jel? Ja vozim, on malo slabije. Ja onako, ako mi si čepni. Ja vozim ovako, odem s čačama i pošli da uradim nekome nešto i sad ću mu u šum i tu. A ne daje mi sad ono baš neđe u neke strane obale tereti tu. Ovako mi daje da pomogne, ja zakočam da odem nekom uraditi nešto u zora poslije tako. Vidim gore imate kotov za rakiju, bude veselo. Ove godine su bila 3, rekla, a prošle su bila 4. Niko ovdje nije imao šljiva, mi smo jedini imali smo preko 100 kazana. Pekli smo 3 dana i 3 noći, bez prestanka 4 kazna su pekle. Tata ima slike neđe na svom telefonu, što su slika, bilo je to još, a mi taj nismo još ni raskop, skoro je bio neki čovjek, ne znam šta je peku. Neke jabuke, gruž, nešto je peku, pa nismo toliko ni rasklanjali.
I to mora jedan dan spakovati i tako. Pomalo. Bikove imao, prošle godine imali smo 6 bikova. I onda nešto smo zaklali, nešto zakoljimo pa prodajemo meso. Dobro. Mislim smo sada nešto ćaća pričao da za vikend zakolje imamo 2. A ne znam šta se odlučio. Ima i tako. Standardno onda. A dosta životinja i to svega. Veseli struje tu, nema šta. Ovo je tu uvijek. To sam moramo sve kositi. Da, imate brain, tu imate za rezanje. A, ima i jedan i drugi cilj, ono je tamo od džeda ove čake skoro kupio da imamo za naše potrebe tako, pomalo. Evo, tanjirato. Tanjirač ima, ovaj kotla smo napravili, ima 3 godine. Da, kuruz. Željezni, u njega stane 50 dugme kruga. 50 duluma. Ja, oko 6 vagona žita. Fino, fino. Ovo se kopaju rado, ovo ćemo u vodu, uštalo sprovedemo. Opa. Imamo tu male prasiće. Ima male prasiće, ovo zbiko. O, prava farma. Vide bikova. O, vide zeke. Sad ćemo izaći. Vide bičića ovdje. Ima bikova, ovo su bibe, ima. Imaju i bibe, čuju se. Ide malog zeca. Bil on utekao kad ga pusti? Pa ne znam, on je nama došao do ove kod cigara, mi smo ga uvati. Ne bus. Zec se drži za uši. Pa tako smo vidi došao, tako ga i vi držio. Može, ne znam sad ovi domaće, neći ne znam još. Svi se pomać malo, ba neću... Neću povijest, neću. Jesi zjeko, mali zjeko. Je to ona divlji zjek? Nije, oni su mali što su bili on skrepavani mali. Ovaj naj došao dole, Medo ga onjo kod cikvara dole. Medo ga doći do tu i košupi ispod kace ide ja ne uvati. Ja, A uvatio. neki pobjegu? Ko zna? Ja, uvatio. Ti uvatio. Ti možeš nam neku zečicu uvat malo. Zjeka, mali. O, danas smo baš vidjeli finih životinja. Ajde ga ne uđeš ga. Ništa, aj ti vrati tamo da on se... Mali prasić. Kako šeš, gledaj najmo su bolje vidi. To smo skoro nabavili. Ste vi držali mangulce ovdje, neko je držao, čini mi se u brezi. Tamo je naš rođak, Milan je on čuo ne držao. E da, znam, čuo sam to. Mangulice. On to dobio kao poklon za 50 građana. Mangulice. Ima 10 prasića isto. O, mašala. Ima i gore 2 krmete. Naga, ovce, biko, ribe, pioki, kokoš, patke. Kakve imate patke? Pa imaju ovi domaći, standardni. Znaš, ako nekog čovjeka sebi gusku nabavimo. Imate inkubator, vidim. Ima i to vežemo ovako, vežemo sve, vežemo ljudima i... O, dobro. Fino, fino. Baš lijepo imanje. Svinje traktori su tu. Odmaraju se od posla. Kakav je ono, četvorotočkaš neki, ima i to. A, naš motor. Čača što doveze iz Slovenije. Yamaha 200 kubika. O, fino. Ovo je elektronika pa moramo napraviti. Koje snage ovaj traktor? Onda sam snimao. TP33. A ovaj dole 40, čini se, 48 konja, da, Fiat. Ne, ispred njega je vitilo za šume, tokarski struj, aparat na vruću pranje, kompresor, recijepač, cikvar, elevator, rasipač, ovo, sve imamo priključeno. Prava farma, pravo domaćinstvo. Tako pomalo. A cuko? Ima jaran motor gore isto. Doje iz šume i otvori sve pivo i sjede kraj njega i on njem dodaje gas, čeka sa njim povaka. Sa ranom. Ja. To mnogi ne znaju ni šta je.
Čekaj, drži ovo. Drži gumljašću. Pusti. Da objasni za ove što ne znaju zašto to služi. Pa to se prije služilo za cikla, za rezanje drva. Za rezanje, ako nema goriva i to. Ako upalimo, evo ovo je kurva njegova. Ovo je njegova kurva. Da? Stavimo malo, vergamo i kad upalim, ovdje ide remen. Ne tu. Remen. Stavi ovdje, to je nas prije čačnja govorio, pa smo i kurba osanji. Ovo se metne remen i tak režemo kada Tamo je. remenca, ovo je glas. Tu je glas. I tako, to je prije služilo za Ovdje ide rezanje drva. gorivo. I tako. Za rezanje drva mašina. Ovako je radio sa ciklarom, ko što naš džet bio radio i tako. Kakav je li ovo traktor neki ovdje I još? to smo skoro kupili isto traktor, samo trebamo skop. Radam se generalka pa moramo skopiti. Aha, Kada nam je treći skoro smo kupili. fina. Novi neka smo nabavili nove gume za njega i za našeg dupaka. U garaži su tu ima i posne radimo stolove radimo, moj čač raditi stolove i tako. Da, čuje se inkubator da radi. Da. Evo inkubatorčića. Termodigitalo vjerovatno, koji i ja što imamo. Ne? Ovo se sve dopalo unutra, pogleda kako ima Da. Dođe 10 minut. i tako. Znam, imam ja. Pol da bi... Legu se pilići. Ja sam skoro svoje... Kod to je stane isto 100 komada. 96. Pa i kod nas stane 100, a mi stavimo neđe isto tako brzo. 96 ne može ispod motorća. Da, kad se okreće da ne razbije. Da. Dugo imate inkubator? Ima 3 godine. Aha, i kod mene jedno 2. Ovo stovo čača radi, naše mujako. Lakirao sve, ispravo sve trebamo raditi, dobro smo napravili konstrukciju, sve. Ovamo klaonce za kvat krmke, napravili smo. Fino. Ima oštrač, za noževe, ovo pekara, otorči, sve. Pravo domaćinstvo, svaka čast. Ovo sad pravi hladnjača, ovdje, ima klima, ima sve. Da čovjek dođe da uradi. Hladnjaču pravite? Da. Mislim, pušnica, ali smo gore malo nešto dat krova, nemam pojma šta se škombojka, da smo odguže ću tu napraviti hladnjaču. Pa dobro, fin. Kad ispečemo, tu ima dosta, tu pečemo, radimo i usluge, isto pečenja i tak. Onda kad treba tu i prisvoje nama i oko Srave i mi to svako toliko pravimo neke revene pa pečemo i onda tak. Dobro si rekao, nema čega nema. Ima i ovaj motokultivator, onaj, za voz, za košenje, njegove freze. Da, freza. Pa tamo kupili smo čovjek, jedno tamo iza ima. Nema čega nema. Evo pataka, daj i njih ubacimo onda kada. To su ruanke izgleda, ne ili? Domaće. Evo, ove smo mi kod. Motokultivator. Gore No, imaju neki ja sam brzine, kupio piliće, 20 pilića smo kupili. 3 brzine. Dvije. Mali se već naučio kako treba voziti sve. Evo i mali pulina, videj. A, to je mater otišteno od... Evo tamo. Imamo još jednu rakiju, žensku miciku, nemoj za ovaj. Mali cuko, vidi ga. Imamo još jednu Kao je naprodaj ovaj sa repom. On je naprodaj. Micika Medo, isto ima. dođi Medo, Eno je tamo dođi. slijezano. Šta je bilo? Šta je bilo? Šta je bilo? Je, rec. Šta je bilo? Jej. U magarac se sad čuva. A, ima i 3. Da, snimili smo. Ne, sam i to riješ dok si spao. Medo, dođi, Nemojte. dođi. Sjedi, daj ruku, daj šap. Mene Daj je šap, to vedmi. nemoj se umiljavati, evo. Nemoj se žao, umiljavati, Ovdje je doneseno neki budalo. Daj šap. Bravo. Pa nemoj se umiljavati, zapet kamerom se čiriš, budalo. Ti kamerom se čiriš. Ne da se nek dalje šap. Medo, daj šap, daj šapu. Sad će miljava ovdje. Medo. I tako, malo ima još jedan malo pikinezer ovakav. Evo, tamo vidiš travi. Ona gore ima bio jedan kuki, isto veliku. Punin, veliki muški, ja smo ga prodao tamo rođaku dao. Nema čega nema danas. Svaka čast. Malo je zarasla trava, i tu će brzo kost. Evo i krmače. Tu ima isto 2 krmače. Isto. Nikove dobte zibe. Jesmo, snimili smo. Ovo 2. Tu smo skoro kupili, O. naša tamo domaća. Vidi. Git. Oj. Sjed.
neće biti. Može, niš ne jada se boji. Ovo je bio stravi tresač. Neko. Ko najviše oko stoke od vas tri radi? Pa ja najviše ovako s mamom najveće, ali ja vam pomognu ovako ujutru kad ne idem u školu vikendom. Pa pomognemo ja kad doneš ćaćom vratom da s njih dvojica tu pomažu mami i tako. A on srijedom pomaže ujutru zato što je druga smjena. Pa pomaže. Što treba i tako. Što je ovo krmača puštena? A nije? Aha. Tu iza i tamo i tako. Aha. Ovo sada trebamo razvaliti. Ovo sad trebamo razvaliti, pa hoćemo novi napravimo ako se bude dalo. Kad ćaća malo bude bolje. Za vodu ili? U tome je bilo plin. Mi smo napravili cisternu za vodu, ali... Za svinja čistiti. Aha. Koljenu tako. Da. Što li pilci su? Jeste, ima, sve ima. Ove pilci su skoro uzio. Uzbijali. Ja njih zovem tutavci, zato što su tutavi. Evo malo. Vanuška! Jedi moju, jedi moju, jedi moju, jedi moju ga, jedi. Ovo je malo naprodaj, ono se moji mazi, odlaš do džepovu, ono se malo vrti kad se mazi, ovo. Jedi. Moje čuku. Mali punin. Evo ga. Evo, ovaj bez repa onak koji je. Kako bez repa, jeste vi? Nije niko, tako se rodilo. Aha. Znam da terijerima se reže rep. No, imamo mi tamo jednog kolegu Ljubovića što ima kane korso, velikog crnuša i sječeno repa i zato sad krvavočno. Da. Sječen rep i uš. Ovo je mirno. Ovo neće ništa. Loptica. Aha. Ono je trofnica, naduvana ko... Srna gleda kako bi skočila, to jest lana. No nekad se tako uzovu da ne ruguti se rad nekada, ko zna.